wana munyamakuru turebere hamwe ino liste bona yasohotse hano ya FIFA ya 2025 Ballon d'Or. Turebere hamwe abakinyi babashe gushira hamwe 30 personnes babaye nomine kugira ngo tubashe kureba ushobora kuba ari merita ubona ari bande mubo babashe gushira. N'abakinyi 30 babaye nomine bazohatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka. Hariho Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Braut Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedro Gonzalez, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha na Florian Wirtz na Lamine Yamal. Nabo bakinyi 30 bazohatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka. None ubona kuri no liste bwana munyamakuru ubona ari uhe muntu ubasha kuba ayimerita kuko tubonamo amazina akomeye cyane ariko kandi harande amazina tutabonye ari umukinyi utaragaragaye mu FC Barcelona ari wo mu Faransa wonikundeje mbona baramuboneye ndetse sinawe wenyine hariho na ba William Pacho na ba Saka nawe ntari muri liste je mbona ko hari ibintu bakoze bimwe bitari sawa cyane ariko kandi tugiye no kureba kuri no liste iragaragara hari bamwe bagiye bagaragaramo bwa mbere muri no liste ari ubwa mbere kugaragara muri 30. Scott McTominay avuye muri Man U no mwaka muri Man U ntibizari byamuhiriye uyu mwaka itaja muri Napoli atwara igikombe ca championnat ahita agaragara muri nomine ya Ballon d'Or 30. So ni ibintu bikomeye cyane kuri Scott McTominay. Ni Scott McTominay utaragiranye umwaka mwiza na Manchester United kuko yaguma simbura mu minota ya nyuma ariko aza gufata icemezo cyo gusohoka asohoke ahita atwara igikombe ca championnat hamwe na Napoli aba na meilleur joueur wa Serie A yabaye nomine muri Ballon d'Or. Wese wenyine ureze na ba Désiré Doué ukara ba Denzel Dumfries bari ya bose na ba Petit bigaragaje muri no mwaka ndetse n'uyu mwataka Serhou Guirassy uyu n'uyundi wa Arsenal herutse kugura ngo ni Victor Gyökeres. Gyökeres rero aba bose n'abantu bagiye bagaragaramo bwa mbere urumva kuko ni ntambwe inejeje kuri bo naho bo batoyitwara kuba bonyine gusa babashe kubashiramo iri niteka ridasanzwe. Rero tugiye kureba tubona ari bande bamerita muri batanu mubona ari bande bashobora kuza ba mbere muri Ballon d'Or. Urebye neza turebye muri abo banome muri Ballon d'Or muri bakinyi batanu kadufate kwa bakinyi batatu aribo principe nyine aribo dukwire kubona ko boheza amanota menshi cyane baja kuri podium wa mbere ni Ousmane Dembélé agakurikizaho Lamine Yamal hamwe na Vitinha. Vitinha ni umukinyi yagaragaye cyane neza cyane unarebye mediane yiwe urebye muri mediane yiwe urebye muri Paris kuntu yayihaye ibikombe byinshi n'ukuntu yagiye akina yagiye agaragara cyane ariko kandi hari umukinyi mwiregagiza cyane ndetse uri kuvugisha benshi ndetse bari ko baheza n'amahirwe ashobora kuba gutwara Ballon d'Or umupeti ukinara muri Chelsea bita ngo ni Palmeiras. Urumva uriya mupeti ni umupeti wabashije guhesha Chelsea igikombe cy'isi cy'amakrebe ndetse si nicyo cyonyine ari ikindi gikombe aherutse kubahesha. Urumva yuko afite amanota menshi kandi ugiye kureba ukuntu hetse Chelsea urabona ko Chelsea ifite amanota menshi. Reka nkubwire impamvu abo batatu bari favori cyane. Ni Lamine Yamal wagaragaje imbaraga nyinshi personnel wenyine aheka Barca itwara La Liga ari ufite assist nyinshi muri championnat ya La Liga ziligi ni dese munyine nuko Vitinha no mukinyi uri favori cyane ahubwo nje mbona ko ari nawe warukwiye gutwara ino Ballon d'Or y'uyu mwaka. Vitinha yabanye na PSG itwara Champions League, yabanye na PSG itwara Ligue 1, yabanye na Portugal itwara Nations League. Iyi baheruka gutwara ejo bundi na Portugal. Yabanye na PSG igera finale ya Coupe du Monde des Clubs. Urumva ni Vitinha ufite amahirwe cyane personnellement yarafite akazi gakomeye muri Paris
wabona ko Paris itamufite Vitinha ntaho Paris yogera. The same muri Portugal nuko yari afite inshingano zikomeye. So je ndabona ko Vitinha muri aba batatu twatoye ari uri favori cyane kuri Bwana munyamakuru, hari ikintu kimwe ushobora kwirengagiza ariko kandi naco kiriho, ntabwo muri Ballon d'Or abatera umukinyi wakoze gusa ibintu byiza. Haba hariho abanyamakuru batora, hariho abatoza batora, ndetse hariho ni team uremera bifite. Ugiye kureba PSG ntiwo yegeranye na za FC Barcelona, za Real hariya, ndetse niyo mpamvu ukunda gusanga abakinyi bava muri iyo migwi usanga aribo banakunda no gutwara ama Ballon d'Or. Rero hari undi mukinyi muri ko mwirengagiza, ndetse nje nshobora no gushira imbere ya Lamine Yamal ariwe Rafinha yagaragaye atsinda ibitego byinshi muri Champions League. Rafinha nujye muntu aho Barca yananiwe izi akigaragaza agatsinda akabasha koheza intsinzi. Uyu Rafinha nje nshobora no kumushira imbere burya ya Lamine Yamal, nubwo Lamine Yamal ari umupeti wakoze ibintu byiza, ariko burya Rafinha ni uri imbere cyane. Unarebye neza cyane, Rafinha ni umukinyi wigaragaje cyane kandi umukinyi atsinze ibitsindo byinshi cyane muri Ligue des Champions y'umwaka ushize 2025. Agenda atanga n'ama pass decisive menshi cyane muri La Liga, yerekana ubuhanga. Ariko aho twobonera Lamine Yamal aho umurushiriza amanota nuko cyage bava muri Ligue des Champions barangije yaje ameze nabi adatsinda. Nico gihe Lamine Yamal yahise amutambuka atangiye gutsinda cyane ibitsindo byinshi n'amasiste menshi cyane, ariko ntigeze amutambuka mu bitsindo. Impamvu Yamal yagize yarenze Rafinha cyane, Yamal yagiye no muri Nations League arigaragaza cyane, yageze no ku mukino wa nyuma bateganya ko ari bo bona twari igikombe, ariko siko byaje kugenda. So naho Yamal yarushirije Rafinha amahigwe cyane mu gihugu niwe yamurushirije amahigwe, ntahandi yarushirije Rafinha amahigwe kuko Rafinha yabaye na meilleur buteur wa Ligue des Champions. Yego naho na Rafinha ari hejuru na Liga muri Barcelona urantegereye akurikira Lewandowski. Urumva yuko yigaragaje mu buryo budasanzwe, ariko kandi reka tureke kuvuga kuri abo cyane. Ndetse hari undi mukinyi mushaka kwirengagiza ariwe Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yabashije gutwara Pichichi, kandi Pichichi irakontariya cyane mu gihugu ca Buraya. Ni ukuvuga ngo ni wowe uba warasinze ibitego byinshi muri aya marushanwa 5 akomeye. So njero nje sintawuri impamvu mudashobora kumufavoriza mu buryo bushobora gutwara igikombe, kuko gutwara Ligue des Champions si ngombwa ngube watwaye ibikombe. Niko nje no bivuga bareba personality, performance personnel, kandi mabana kuko umugwi wa Real Madrid asanzwe arimo yuko ashobora kuba favori cyane akaba no wakabisha. So ni Kylian Mbappe watwaye Golden Boot uyu mwaka, ariko ni Kylian Mbappe utaragejeje timu yiwe habe no hafi ya championnat yabaye wa kabiri, Ligue yakuwemo na Arsenal, muri Coupe du Monde Club yakuwemo na Paris. Ni Kylian Mbappe wakora personnellement, ariko ntaco azanira equipe. Kandi muri Ballon d'Or bareba ibyo wazaniye equipe nibyo wakoreye wenyine. So niyo mpamvu atogenda imbere ya ba Ousmane Dembele bazaniye ama equipe za treble bakagira no ku mukino wa nyuma wa Coupe du Monde Club. So Kylian Mbappe we ari ngo muri barindwi ba mbere, kuko ntari imbere cyane. Na Rafinha aramurusha amahigwe kuko Rafinha yabaye meilleur buteur atwara na La Liga, ariko Kylian Mbappe yatwaye Pichichi ya y'uyu mwaka, ariko ntaho nawe yagejeje equipe ye. Ariko Pichichi nayo ntiyoroshe, kandi umenye kuko Kylian Mbappe asanzwe ari umukinyi akunzwe cyane, ndetse ugiye kureba uburyo bamukora ama publicité urabona kuko afite izina hari arikomeye cyane. Rero ndetse tutibagiwe uno mukinyi Ousmane Dembele yakoze ibintu byiza cyane, nubwo byaje kurangira muri Coupe nationale yiwe atabashije gutwara cya gikombe, ariko Ousmane Dembele niwe cyane ariko habwa amahigwe. Ariko kandi je nababwiye Parma uriya mupeti afite amahigwe, nubwo mutabasha kubyumva neza afite amahigwe. Urebye Parma afite amahigwe cyane kuntu yatwaye conference ya 2025 no kuntu yatwaye iki gikombe cy'isi. Ni umukinyi wagaragaye cyane, kandi umukinyi ufite imbaraga, kandi azi no gucenga cyane, kandi unarebye yashikije Chelsea hejuru cyane. Kandi tunarebye Chelsea itari imeze neza, tubyibukanye. Chelsea yaguze abajure benshi cyane, iri kugerageza amahigwe ireba abajure ashobora gutangira Leons Kibuj
rero ni Chelsea ariko ihayubaka. Rero kubona Parma yifata akayihesha kira gikombe nico kintu si cyo kwirengagiza, ndetse wingunje wari jewe no mweza Ballon d'Or. So uwo muheza Ballon d'Or kuko mu myaka 2 ishize Chelsea yari equipe ikiriritse cyane, yari equipe idakomeye, yariza igakubitwa na Leeds, igakubitwa na za West Ham, kandi kira mateka za 2020 yari equipe ikomeye cyane ihezwe na Eden Hazard. Ariko tukaza kubona muri uyu mwaka muri ibi bihe uko ari Cole Palmer ari uyoboye cyane guheza Ballon d'Or. Kumuheza Ballon d'Or ni kimwe, ariko nto muheza Ballon d'Or ariho ba Lamine Yamal hamwe na ba Rafinha hamwe na ba Ousmane Dembele. Bamushiki Cole Palmer aratsinda, Cole Palmer urumva atanga assistant, Cole Palmer aracenga urandigira amagira triple. Rero ikintu cyo kuvuga impamvu Lamine Yamal dukunde kumushira imbere ni umupeti usanzwe uri muri team ikunzwe cyane nka FC Barcelona, kandi kindi n'abanyamakuru rukuntu baba mushigikira. Ariko Palmer ni umupeti nje mbona ni kuri uri imbere ya Rafinha, uri imbere ya Lamine Yamal, wanashaka kuri n'imbere yabo ba Vitinha yakoze byiza kuko mwabivuze, ariko kandi kote akinaho ni bakeya twamatubona batwara Ballon d'Or. Reka nkubwire kuri Cole Palmer urebeye kwanza muri championnat ya Premier League. Premier League Chelsea yabaye ku mwanya wa 4 n'imbataro wa 5. Cole Palmer yabaye meilleur buteur. Cole Palmer yabaye meilleur passeur. Cole Palmer ahantu yigaragaje ni gutwara conference, naho yaje gukina imikino ya nyuma muri conference, aza no kwigaragaza muri Coupe du Monde des Clubs. So Coupe du Monde des Clubs ti favorizwa Ballon d'Or, sibyo bizotuma baheza Cole Palmer Ballon d'Or. Kubera iki? Cole Palmer yigaragaje gusa muri Coupe du Monde des Clubs, kandi iyo coupe gomve ni numva iyo coupe niyo yibihangange bari bashizemo iraje iragitwaye, ico kintu kirengagiza. So muri Ballon d'Or amategeko basohoye y'umuntu utwara Ballon d'Or tibashizemo Coupe du Monde des Clubs, kuko Coupe du Monde des Clubs ije vuba. Coupe des Clubs ije vuba. Je ndibuka umunani wa FIFA yaravuze ati ndetse Coupe du Monde des Clubs nayo izobamo mubazo wa favori muri coupe muri Ballon d'Or yino coupe 2025 yare bivuze, ndetse nayo bari banarindire barebe nimba Dembele ashobora kwitwara none amahirwe yiyongereho kurusha, cyanke nimba uyu joueur wa Real Madrid Mbappe ashobora kwitwara none yitwa ko atwaye ikupe none no kujya afite pichichi ahite agira ije favori yo gutwara yo gutwara Ballon d'Or. So urumva uno mwaka ucanganye cyane, hariho abantu bakoze mu buryo butandukanye, bamwe batwa Ballon d'Or benshi kaba Messi na ba Cristiano urabanye ubungu ntibakiza ubu barekeye abapeti bashasha, kandi murabona ukunyire twage tubivuga iconzi neza aba twage tuvuga benshi bashobora kubuzoba mu ba gatano bose. mutirengagije muri Ballon d'Or classement batanze ari abandi bakinyi bashika kuri babiri batashizemo. Urebye kuri Marquinhos ni umu captain yahetse imyaka miremire cyane, ari uyitwaye cyane, ariko tukaza kubona muri bino bihe batamushize muri liste y'abazotwara Ligue des Champions, bazotwara Ballon d'Or. Mwe mubibona gute? Yego muvandimwe, aho ngaho twabivuze tuvuga abajure bagiye nyine batagaragara muri no Ballon d'Or, ba Marquinhos barimo, basaka bagaragaje hamwe n'abakunde. Urumva kunde vraiment yigaragaje neza muri defense. Rero twage tubibona neza yuko habayemo akabonerane niko je no byita, ariko kandi hari umukinyi twirengagiza ari nawe uri favori cyane abantu bavuga ari we Ousmane Dembele. Ousmane Dembele ni umukinyi waje asanga ba Mbappe, ndetse ba Mbappe aribo bayoboye umugwi, ariko Mbappe akigenda asigarana umugwi abasha kuhesha Champions League. Ino timu ari bwo bwa mbere gitwara ino Champions League. Urumva ari favori cyane wanashaka kurusha abandi bose ku mpamvu zuko yabashe gutwara Champions League, atwara Ligue 1, wanashaka anagera kure nubwo atatwaye igikombe cyawo Coupe de France na Coupe de France, ariko niki gikombe cy'amaklebe cy'isi yageze final. Urumva yuko uyu mupeti cyangwa se uyu mujweri Ousmane Dembele yakoze neza cyane no gushimirwa, kandi ndetse je mbona ashobora no gutwara Ballon d'Or. Ni Ousmane Dembele yakoze ibyananiye ba Messi, ba Zlatan Ibrahimovic, ba Neymar baguzwe n'amafaranga menshi, ba Kylian Mbappe bose bamaze gusohoka, umugwi usigarana
Ousmane Dembele niyo musitari yari ifite. Yego ni Ousmane Dembele wahetse Paris ayivana mu matsinda ya Champions League kuko ntibzoroheye Paris bayihujije na Man City kugira barebe ihushuka ko ihushuka. Ousmane Dembele arayifasha Paris irarenga, Paris iva mu matsinda igenda irengana uko ari Ousmane Dembele uyifashije. Turebye na finale ya Champions League ni Ousmane Dembele wa delivery des passes décisives. Yego Yagiye ayifasha batwara Ligue 1 yabaye na meilleur buteur wa Ligue 1. So ni Ousmane Dembele uri favori cyane imbere y'abana bose bagiye ngo batange mu buryo Ballon d'Or byeme n'amategeko burya uyu muhungu yarakwiriye Ballon d'Or, ariko kandi tutibagiye yuko ari umwirabura bwana munyamakuru, ako kantu nako kaza kakica ibintu byose. Rero turabashimiye kuba mwatwagiranye ikiganiro ciza cyane. Rero abafana bacu nibagire commentaire batubwire uwo babona ashobora gutwara ino Ballon d'Or ya 2025. Murakoze cyane kuko kudukurikirana.